So ver as wat die verste punt in die heelal van ons af is. So groot en nog groter is die Here se liefde vir elkeen wat hom dien. So ver as wat die verste punte van die heelal van mekaar af is, so ver en nog verder, vat hy ons sondes, se straf van ons al weg. Net soos ouers hulle kinders met groot liefde versorg, so versorg die Here elkeen wat hom dien met arms vol liefde. Die Here weet hoe swak en vol foute ons is. Hy weet dat ons maar net klein en swak mensies is. 'n Mens leef net vir 'n kort rukkie. Jy is maar soos gras wat daar buite groei. Wanneer die wind begin waai en die son begin skroei, dan hou dit nie lank nie. Die gras gaan net daar dood. Net so gaan dit ook met mense. Daar is geen grens aan die Here se liefde nie. Dit sal vir altyd aanhou vir mense wat hom dien, vir geslagte lank. Elkeen wat hom dien en die ooreenkoms nakom wat hy gesluit het, kan op sy liefde reken. Oor die jare heen help hy mense. Die Here help almal wat na hom luister. Die Here regeer uit die hemel. Hy is die sterkste van almal. Hy heers oor alles. Psalm 103, vers 11 tot 19 uit die boodskap. In die 83 vertaling word vers 15 en 16 as volg vertaal. Die mens, sy lewensduur is soos die van die gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Die kwaliteit van my lewe elke dag word bepaal deur die realiteit van die dood wat op my wag. Die bekende Braziliaanse digter Mario Andrade het die volgende gedig geskryf wat ek met jou wil deel. Die gedig se naam is My Soul Has a Hat. I counted my years and realized that I've less time to live by than I have lived so far. I feel like a child who won a pack of candies. At first, he ate them with pleasure, but when he realized that there was little left, he began to taste them intensely. I have no time for endless meetings where the statutes, rules, procedures, and internal regulations are discussed, knowing that nothing will be done. I no longer have the patience to stand absurd people who, despite their chronological age, have not grown up. My time is too short. I want the essence. My spirit is in a hurry. I do not have much candy in the package anymore. I want to live next to humans, very realistic people who know how to laugh at their mistakes, who are not inflated by their own triumphs, and who take responsibility for their actions. In this way, human dignity is defended, and we live in truth and honesty. It is the essentials that make life useful. I want to surround myself with people who know how to touch the hearts of those whom heartstrokes of life have learned to grow with sweet touches of the soul. Yes, I'm in a hurry. I'm in a hurry to live with the intensity that only maturity can give. I do not intend to waste any of the remaining desserts. I'm sure they will be exquisite, much more than those eaten so far. My goal is to reach the end satisfied and at peace with my loved ones and my conscience. We have two lives,
And the second begins when you realize you only have one. God droom vir jou 'n verantwoordelike oorvloedslewe. Gaan leef hom voluit.